Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida wa Angola yatangaje ko yizeye ko irandura ry'ibyago by'ubuzima bikomeje kubangamira Kongo n'u Rwanda rizafungura inzira igana ku mahoro akomeye kandi arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Lorenzo yabigarutseho mu ijambo aheruka kugeza ku Banyangora abagaragariza igihugu cyabo cyifashe muri iki gihe. Mu ijambo yavuze ku gatatu mw'iki cyumweru, Perezida Lorenzo mw'iki gihe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yanakomoje kuri Kongo baturanye, agaragaza ko kugira ngo amahoro agaruke muri Asezuba bw'iki gihugu hakenewe ko umutwe wa Fdlr urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda usenywa, hanyuma u Rwanda narwo rukavana ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe. Ati twemera ko ari ingenzi ko impande zombi zigaragaza ubutwari mu gushyira mu bikorwa ibyemezo by'ingenzi bishobora gukuraho ibyago byitwa iby'ubuzima biri hagati y'impande zombi, gucyura ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, kurandura neza ingabo za Fdlr bikozwe n'ubuyobozi bwa Kongo no gushyiraho ibiganiro hagati y'abaturage ba Kongo ubwabo. Ibi byose bifatwa nk'ibintu by'ingenzi cyane mu kugera ku mahoro ya burundu muri iki gihugu cy'inshuti gikomeje guhura n'ibibazo. Izi ngingo zombi Lorenzo yagarutseho zinakubiye mu masezerano y'amahoro Kinshasa na Kigali basinyenye ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Muri uku kwezi kw'Ukwakira nibwo ibikorwa byo gusenya Fdlr byagombaga gutangira, hanyuma u Rwanda narwo rukaboneraho kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwafashe. Igisirikare cya Kongo Kinshasa FRDC girutse gusaba abarwanyi ba Fdlr bari muri Kongo Kinshasa kwikira inzego z'ubuyobozi bwa kiriya gihugu cyo kimwe n'ingabo za MONUSCO. Gusa ntibizwi neza niba abo barwanyi baroheje mu mabwiriza. Nubwo hasinywe amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya guverinoma ya Kongo Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba z'Iventura ku itariki ya 14 Ukwakira kandi Doha, amakimbirane akomeje muri Asezuba bwa Kongo Kinshasa. Imitwe y'ingabo z'u Burundi ikomeje kurezwa mu turere twinshi twa Kivu Amajyepfo, cyane cyane muri teritwari za Fizi, Mwenga na Uvira. Hashize iminsi itari mike havugwa imodoka za gisirikare ziva mu Burundi mu mijyi ya Kitoga, Muhuzi ndetse n'ishyamba rya Itombwe. Imisade ikomeye nayo yagaragaye muri Minembwe, Mikarati, Kipupu no kuri Point0 muri teritwari ya Fizi. Izi ngendo zije mu gihe inyeshyamba za Ventura zigenzura Bukavu kuva mu mwaka utangira, nazo zigenda ziyongera mu yindi mijyi yo muri Kivu Amajyepfo. Nk'uko amakuru aturuka mu duce twa Remera na Buhuza bitangaza, ingabo z'ubundi zirashaka kwitegura igitero icyo ari cyo cyose cy'inyeshyamba za Ventura no kwerekeza kwazo gushoboka muri Uvira, umujyi w'ingenzi wo ku mupaka n'u Burundi. Umuturage wo muri Fizi wavuganye n'Esi yose Media Burundi yavuze ati abasirikare Burundi bifuza gutera twirwanaho imikenge. Amakuru aturuka muri Wazende tubwiye ko iki gitero kiri hafi. Amakuru yakusanyijwe n'ikinyamakuru Esi yose Media Burundi kandi avuga ko abasirikare bagera ku 10,000 mu Burundi boherejwe muri Kongo Kinshasa kugira ngo ufatanye na FARDC hamwe n'inyeshyamba z'abazirinzi ikikiyo na Kinshasa. Intego ivugwa ngo ni ugucira inyeshyamba za Ventura muri Kivu Amajyepfo ndi mutwe witwaje intwaro wa twirwaneho ugizwe hari n'abanyamurenge uhangayikije leta ya Kinshasa. Uyu mutwe ufatwa nk'inshuti ya Ventura kandi bakorana mu bice byinshi by'imisozi cyane cyane Minembwe na Mikenge. Andi makuru ariko kandi aravuga ko Perezida w'u Burundi yategetse ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda uhabwa imbonerakure zigera kuri 400 zerutse mu myitozo ya gisirikare kugira ngo ziyongerere imbaraga. Izi mbonerakure urubyiruko rushamikiye ku ishyaka Fdlr ku butegetsi zaturijwe mu kigo cya Makamba, zikomoka mu bice birimo Kabarore, Bukinanyana, Mabayi, Mugira na Rugombo biri mu cyahoze ari ntara y'Ibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Umutwe wa FDLR ukorera muri Kivu Amajyepfo no mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Impande zombi zimaze igihe zifatanya mu kurwanya twirwana mu misozi ya Minembwe no mu bindi bice byo muri teritwari ya Fizi. 2019 FDLR yagabye ibitero mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, yica abaturage benshi abandi barakomereka, yangiza imitungo yabo irimo imodoka yabikoze iturutse mu ishyamba rya Kibira uhari icumbikiwe na leta y'u Burundi. Ikinyamakuru igihe cyo mu Rwanda cyavuze ko amakuru yizewe ahamya ko abarwanyi FDLR bakorera mu gace ka Kidote gaherereye muri groupement ya Remera muri teritwari ya Uvira bohererejwe imbonerakure zirenga 200 abayoborwa na Colonel Fabien Mukeshimana uzwi nka Kamayi. Izindi mbonerakure zirenga 200 zorejwe muri Rubarika muri Uvira zisanga abarwanyi FDLR bayoborwa na Major General Dieudonné Hategekimana uzwi nka Theophile. Hagati muri Kanama mwaka bashinzwe gutasi mu ngabo z'Urundi bahuye na General Major Hategekimana bamusaba ko yakorana nabo n'ingabo za Kongo muri teritwari ya Uvira no mu bice byegereye u Rwanda. Aya makuru avuga ko General Major Hategekimana yijeje ko ubufatanye buzatuma leta ya Kongo iha FDLR inkunga y'amafaranga n'ibikoresho. Umwe wakora mu rwego rw'ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi yagize ati ndayishimiye n'uwamubanjirije Pierre Nkurunziza bafashe umutwe wa FDLR na FDLR kuko bahuje ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi. Ishyaka Fdlr ku butegetsi bw'u Burundi racyagendera kuri politiki y'amoko ngo ryizera ko rizatera ibibazo leta y'u Rwanda na FPR ibinyujije muri iyi mitwe. Umurundi ukora itangazamakuru ryo gufotora Teddy Mazina muri Kanama umwaka yasobanuriye mu kiganiro The Long Form ko Fdlr na FDLR bahuje ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi, bityo ko ariyo mpamvu biba bishaka kwifatanya mu kubarwanya. Mazina yatangaje ko bitewe n'ingengabitekerezo leta y'u Burundi ititaye kuko FDLR ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yakirana urugwiro abarwanyi bayo bagatura bagacuruza bakanategura ibikorwa byabo. Yasobanuye ko ubwo habagaho igerageza ryo gukura Pierre Nkurunziza ku butegetsi mu myaka 10 ishize abarwanyi ba FDLR bavuye muri Kongo bihutira ku
kumutabara. Ati dufite Fdlr Bujumbura, hari ubuhamya bw'uko Fdlr yaje gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo kudeta yapfubaga. Fdlr yari ntabwo gukorana byigeze bihagarara. I Bujumbura abanyarwanda bita abasivili ba Fdlr ba mu Burundi kuva 2010 bafite amaduka menshi, amafaranga bakura muri Kongo yisuka mu Burundi. Ingabo z'i Burundi zigera ku 20 zirunze mu ntara y'Amajyepfo cyane cyane muri teritwari ya Uvira zikorana ibihoro na Fdlr, zikanahinzira abayobozi b'uyu mutwe na FDLR bakajya gukora inama mu Bujumbura n'ahandi. Hanyuma ariko kandi ba ofisiye babiri, umwe mu gisirikare cya Kongo kinjana n'undi wo muri polisi y'igihugu cya Kongo, bamijwe ibyana n'urukiko rwa gisirikare rwa Ituri maze birukona mu gisirikare muri dosiye y'abasivili bagera kuri 40 biciwe mu gitero muri santere ya Komanda ni muri teritwari ya Irumu. Imyanzuro y'urukiko yatangajwe ku gatatu umwe cy'icyumweru muri Bunia mu murwa mukuru w'intara ya Ituri. Nyuma y'urubanza rwabereye mu hame ku kinyamakuru 7/7 cyabyanditse, uwa mbere ni Colonel Justin Gierekengo wakatiwe imyaka 20 igifungo ndetse yirukanwa muri FARDC, mu gihe komiseri mukuru wungirije Noel Kangamina yakatiwe igifungo cy'imyaka 8 yirukanwa muri polisi ya Kongo, kandi bose bamwe n'icyaha cyo kurenga ku mahame agenga inzego zombi no kugurisha amasasu y'intambara. Bategetse kandi kwishyura amagarama y'urubanza 500 by'amafaranga akoreshwa kuri Kongo ndetse n'400 y'amanyekongo mu gihe cy'iminsi 8 nk'uko urukiko rubitangaza ngo ofisiye bombi bananiye inshingano zabo kuko bananiwe kugira icyo bakora mu gihe cy'igitero cyagabwe muri Komanda. Muri Nyakanga uyu mwaka abasivili bagera kuri 40 baguye mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba za ADF, benshi muri bakaba bari mu cyumba cy'amasengesho muri Komanda. Habura uwatabara ya FARDC cyangwa se polisi cya Kongo. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze jema muri no barandika banziko mazeri wa Uganda muri Leta Zunze z'Abarabu Zaki Kibedi yatangaje ko umugabo witwa Charles Mwesigwa wamenyekanye nka Abi werutse gushyirwa habona na BBC kubera ikoro byo gucuruza abakobwa muri Uganda abajyana i Dubai ngo atari umunyarwanda nk'uko byari byavuzwe mbere. Ibi banyuma yuko mu byumweru bike bishize umunyango Leta muri Uganda ushinzwe urubyiruko n'abana baramubyara rugahara asabye ko umugabo afatwa kandi agashyikirizwa ubutabera kubera ikoro by'ubucuruzi bw'abantu cyane cyane abakobwa bagera mu buraya mu buryo butemewe n'amategeko. Ambasaderi Kibedi yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'ubugenzuzi bwimbitse byagaragaye ko witwa Abe Mwesigwa nta makuru namwe agaragaza ko afite ubwenegihugu bwa Uganda. Ati nyuma yo gukorana n'inzego z'umutekano za Dubai ndetse n'uhagarariye igihugu uwo mugabo avukamo byemeje ko atari umunya-Uganda kubera impamvu za diplomasi ntitwemere gutangaza igihugu avukamo. Ambasaderi yongeye ko inzego z'umutekano za Dubai zafashe Mwesigwa bakaba afungiye muri Ali Awili Central Prison aho ndiriye ko dosiye ishyikirizwa ubutabera. Mu kwezi gushize BBC yakize hanze filime mbarankuru igaragaza uburyo Charles Abi Mwesigwa ashuka abakobwa muri Uganda akababwira ko bajyanye i Dubai kubashakira akazi ariko bagera akabashora mu buraya. Inkuru ashingiye ku nkuru y'umukobwa witwa Monica Karungi wapfiriye muri Dubai mu myaka 3 ishize bivuga ko yiyahuye, ariko BBC ikemeza ko ashobora kuba yarishwe nyuma yo gushwana na Mwesigwa. Muri iyo filime harabo Mwesigwa yumvikana yemera ko ubwo akora ubwo bucuruzi ubwo arimo gufatwa amashusho atabizi. Nyuma y'iyo filime Minisitiri Baramu Barugahara yasabye inzego zishinzwe umutekano gukorana Interpol kugira ngo uwo mugabo afatwe, cyane ko BBC yari yatangaje ko ari umunya-Uganda. Ati umugabo agomba gutabwa muri yombi. Nta gihugu cyakwihanganira ubucuruzi bw'abantu bukorerwa urubyiruko rwacyo. Tugomba gukorana Interpol kugira ngo herezwe mu butabera. Ambasaderi Kibedi yagaragaje ko ambasaderi ya Uganda ikomeje gufasha abanya-Uganda ba muri Leta Zunze z'Abarabu barimo n'ababuze ibyangombwa. Kugeza ubu Charles Abi Mwesigwa aracyafungiye i Dubai nabwo igihugu bwe bukomeje kuba amayobera mu gihe Uganda Leta Zunze z'Abarabu bikomeje gukorana kugira ngo hamenyekane ukuri ku byahashinjwa. Minisitiri w'ubutabera n'imicungire y'inteko ishinga amategeko muri Uganda ariko kandi Nobati Moyo yagaragaje ko buri munyeshuri urangije amashuri yisumbuye yagombye kwinjira mu gisirikare cy'igihugu mu gihe cy'imyaka 2 mbere yo gukomeza kaminuza. Moyo yavuze ko ibi bikwiye gushyirwa mu mategeko nk'ingamba za Leta kugira ngo buri munya-Uganda abe ari mu basirikare bazwi nka Reserve Force bashobora kongera guhugurwa igihe igihugu cyaba gihanganye n'ibitero cyangwa se intambara. Ati bikwiye kuba politiki y'igihugu ko buri munya-Uganda wese urangije amashuri yisumbuye ajya mu gisirikare imyaka 2 mbere yo gukomeza kaminuza. Abo bantu bazaba bari mu ngabo z'ubwiteganyirize no kuvuga Reserve Army, kandi mu gihe Uganda yagabwe igitero bashobora kongera guhugurwa hanyuma bakorezwa ku rugamba kurinda igihugu. Moyo yasobanuye ko kurinda igihugu ari inshingano za buri wese, arenga ko benshi mu baturage badafite ubumenyi ku bijyanye n'ubwirinzi bw'igihugu cyabo. Yongeye ko intambara z'iki gihe zitakiri zishingiye ku mbaraga z'umubiri gusa ahubwo zishingiye cyane ku ikoranabuhanga n'ubumenyi bujyanye n'igihe. Mu mahanga mubwira ko Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky uko bigaragara yasohotse ku munama yagiranye na Perezida wa Amerika Donald Trump mu biro bya Perezida wa Amerika nyuma y'uko Trump agaragaje ko atiteguye guha Ukraine ibisasu bya Misiri biraswa mu ntera ndende bya Tomahawk Ukraine ishaka cyane. Nyuma yo nama ririmo urugwiro Zelensky yavuze ko we na Trump baganiriye kuri misile ziraswa mu ntera ndende ariko bafata icyemezo cyo kudasora amatangazo kuri ingingo kuko Leta z'Ubumwe za Amerika zidashaka ko ibintu bifatira intera. Nyuma yo nama Trump agiye ku mbuga nkoranyambaga asaba Ukraine n'Uburusiya guhagarara aho bari bakarangiza intambara. Iyo nama ya Trump na Zelensky baye nyuma y'umunsi Trump avuganye kuri telefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ndetse yemera guhura nawe muri Hongiriya.
vuba ngaha bishoboka. Zelensky yemeza ko gukoresha misile za Tomahawk mu kurasa mu bitoro by'Urusiya no ku bigo by'ingufu z'amashanyarazi byabwo byashigesha cyane aho Putin akura amafaranga yo gukoresha mu ntambara. Nubwo Trump atavuze ko bidashoboka ko yaha Ukraine ibyo bisasu, imvugo ye yo muri White House kuwa gatanu yumvikanyemo kwiyemeza gutanga izo misile. Perezida wa Amerika yavuze ati twizeye ko batazabikenera, twizeye ko tuzashobora kurangiza intambara tudatekereje kuri za Tomahawk. Yongeyeho ko Amerika nayo ikeneye izo ntwaro. Trump yavuze ko kora izo misile byaba ari ugutuma ibintu bifatira intera, ariko tuzabiganiraho. Abajijwe na bisi n'ibyo bisasu bya Tomahawk ari byo byatumye Putin yemera guhura na Trump, Perezida wa Amerika yagize ati inkeke yabyo nziza ariko inkeke yabyo ihora ihari. Perezida wa Ukraine yumvikanije ko igihugu cye gishobora guha Amerika indege nto z'intambara zitajyamo umupilote cyangwa se drone nk'ingurane ku kuba nayo yaba yagihaye imisile za Tomahawk. Bituma Trump amwenyura ndetse arikiriza akoresheje umutwe. Zelensky yanashimiye Trump ku ruhare rwe mu gutuma icyiciro cya mbere cy'amasezerano y'amahoro kigirwa mu burasirazuba bwo hagati. Yumvikanisha ko Perezida wa Amerika ashobora gufatira kuri ibyo yagezeho agafasha mu kurwanya intambara y'Uburusiya muri Ukraine yatangiye muri Gashyantare mu myaka 3 ishize. Nyuma yaho hari hanze ya White House, Zelensky yabajijwe n'umunyamakuru niba atekereza ko Putin ashaka kugera ku masezerano cyangwa se niba arimo gutinza igihe. Gusa binyuje muri iyo nama ateganyijwe kugirana mugenzi we Trump mu murwa mukuru Budapest wa Hongiriya. Ati simbizi. Yongereho ko kuba Ukraine ishobora kuzabona misile za Tomahawk byatumye Urusiya bugira ubwoba gukora intwari ikomeye. Abajijwe niba avuye Washington afite icyizere kurushaho ko Ukraine izabona misile za Tomahawk, yavuze ati nshyira mu gaciro. Mu butumwa yatangaje kuri nkoranyambaga rwa X, Zelensky yavuze ko yamagaye abategetsi b'Uburayi akababwira amakuru arambuye kuri iyo nama yagiranye na Trump. Yongeye ko ikihutirwa cyane kuri ari ukurinda ubuzima bwinshi cyane bushoboka, kwizeza umutekano Ukraine no kongera imbaraga twebwe twese i Burayi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko kuvugana kuri telefone n'abategetsi b'Uburayi kwabaye ingirakamaro, ndetse yasezeranije ko Ubwongereza buzakomeza kohereza imfashanyo y'ubutabazi n'ubufasha bwa gisirikare muri Ukraine. Mu minsi yavuga ngaho ishize, Trump yagaragaje ko ashobora kugurisha misile za Tomahawk, nubwo Putin yaburiye ko icyemezo nk'icyo cyarushaho kuzamya umubano wa Amerika n'Uburusiya. Kuwa kane Trump yavuze ko inama ikomeye yateye mu kiganiro kuri telefone yagiranye na Putin, abategetsi bombi bakemeranya guhura vuba ngaho mu biganiro by'imbonankubone muri Hongiriya. Trump yavuze ko icyo kiganiro cya mbere yagiranye na Putin kuva hagati muri Kanama uyu mwaka cyabaye ingirakamaro cyane. Yongeraho ko amatsinda ya Amerika n'Uburusiya azahura mu cyumweru gitaha. Trump yizeye ko inama y'imbonankubone yagiranye na Putin muri Leta ya Alaska muri Amerika uyu mwaka yari kumufasha kumvisha Putin kwinjira mu biganiro byimbitse by'amahoro byo kurangiza intambara, ariko inama yananiwe kugera ku ntambwe ikomeye ihindura ibintu. Bongeye kuvugana hashize iminsi iyo nama ya Alaska ibaye, ubwo Trump yabaye ahagaritse inama yagiraga na Zelensky n'abategetsi b'Uburayi, ahamagara Putin kuri telefone. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko mugenzi we wa Venezuela Nicolas Maduro atifuza cyangwa se adashobora gukinisha Amerika nubwo ibihugu byombi bimaze igihe bitabanye neza. Ibi Trump yagarutseho kuwa gatanu nyuma y'inkuru yasohoye na Reuters ko ifite amakuru yizewe y'uko igisirikare cya Amerika cyafunze abantu bari barukuze igitero biruka kugaba ku mitwe y'iterabwoba icuruza ibiyobyabwenge cyahize babiri bahasize ubuzima. Icyo gitero ni cy'Amerika iheruka kugaba ku bantu bacuruza ibiyobyabwenge, nk'uko Trump yabitangaje ko agomba gushoza intambara kuri aba bantu, aho bashinja gukorera ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro muri Venezuela. Mu kiganiro Trump yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yabajijwe ibijyanye n'uko Maduro ashobora kuba yaremereye gutanga ibintu byose kuri Amerika harimo n'umutungo wa Venezuela kugira ngo adakomeza ubwo bitero. Trump yashubije ko ari byo kuko kubera ko iki gihugu kitifuza gukomeza kugena ibibazo n'igihugu ayobora. Ati nibyo kuko amaze kwemera gutanga ibintu byinshi kandi buriya uzi impamvu ni ukubera ko atifuza gukomeza gukinisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yashubije iki kibazo akoresheje amagambo afata nk'imvugo nyandagazi, ariko kumvikanisha ko Maduro adashobora guhirahira akinisha Amerika. Yabivuze akoresheje ijambo fuck around, bikoreshwa cyane nk'imvugo iganisha ku mibonano mpuzabitsina. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'itangazamakuru Venezuela ntabwo yigeze agira icyo atangaza ku byavuzwe na Perezida Donald Trump, ndetse guverinoma ya Venezuela iherutse guhakana iherutse gutangaza ko abayobozi bayo bakuru bamaze igihe bari mu biganiro byo gukura Maduro ku butegetsi. Mu kwezi gushize Trump yatangaje ko agiye gushoza intambara ku bantu batwara ibiyobyabwenge abashinzwe gukora ubutegetsi bwa Maduro. Yasobanuye ko impamvu Amerika igomba gushoza intambara n'amasasu kuri abo bantu ariko babangamira umutekano wayo, politiki mpuzamahanga n'inyungu zayo. Kuvugwa kugeza ubu ngubu ingabo za Amerika zimaze kurasa ubwato butanu buturuka ku nkombe za Venezuela, yahamya ko bwose buba bwikorera ibiyobyabwenge. Ingabo za Amerika zimaze igihe zisuganyiriza mu majyepfo y'ibirwa bya Caraïbe, zawereje ubwato 8 bw'intambara ubugendero munsi y'amazi indege za F-35 muri Puerto Rico. Ubutegetsi bwa Maduro bugaragaza ko Amerika idafite umugambi wo gukumira ibiyobyabwenge, ahubwo ko ishaka kubukuraho.